Eyi, azangiqeda le comment yakho yemfene mfethu. Mala-ke ngixoxele indaba. Sake sahamba nomunye ubaba owayeney'lwane, yabona? Asebenza ngabafana labo otikoloshe umkhofu. Wathi la izongena le certificate nizithathe imali. Afike lo begaxa impempe zakhe-ke na into zakhe ayiphephethayo bese yithumela lezi lwane zakhe. Ngizaxoxa-ke sonke isitori ngizosikhatha sibe short. Uma sifika emgedeni athi asimeke eceleni-ke kashunqise-ke futhi impempe kuduma iy'hlahla. Ebephethe lebhodlela lakhe ngelani bafana. Sathi nje isinto sakhe heyi lutsho babashingeni la. Wabathi ngelani bafana wasathi hayi kuyafiwa laba bashingeni. Wathi umthetho hayi indoda amadoda kwala khona. Thatha ilwane zakho sigoduke. Bese kuphendula le ndaba yemfene ukuthi cha ngeke ingene imfene. Ingane kakhulu imfene kuney'lwane. Eyi ngiqeda le comment yakho kodwa kulungile-ke zama.